nisam nikada imao predstavu kako izgleda raditi u firmi, kako izgledaju kancelarije. Što su imali priliku da vide šta ih čeka kad završe gimnaziju i da negde stvore vernu sliku i da čuju iz prve ruke iskustvo. Jako mi se svidjelo jer će mi biti korisno i da odlučim koji fakultet želim da upišem, ali i kako želim da organizujem svoj život dalje, koje ambicije treba da imam i šta treba da jurim.